nge nitwa Asumani Twahirwa mbahaye ikaze mu kiganiro hirya y'imyemerere cy'uyu munsi. In the 8th century Middle East, a new dynasty seized control of one of the world's greatest empires. On the 8th of June in the year 632, news began to spread through the city of Medina, sending shockwaves of grief through the early Muslim community. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam had passed away. From the Persian Gulf to Lebanon and from Syria to Egypt. Already weakened nation-states struggling to grapple with the continued Sunni-Shia conflict. A couple of hours after the sun had risen, the Prophet laid. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka y'intambara zagiye zivuka hagati y'Abasuni n'Aba-Shia na n'uyu munsi bagihanganye. Tugiye kubanza ariko tumenye neza inkomoko y'uko gucikamo kabiri kw'idini ya Isilamu. Ubundi Aba-Shia cyangwa se Abasuni bakomotse bo ubwabo babana bate? Iyo hagize igihugu runaka cyo mu burengerazuba bw'isi kigabye igitero ku gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati, ariko iki gihugu kikaba kigendera ku matwara y'Aba-Shia, Abasuni babyifatamo bate? Baratabarana se? Cyangwa ahubwo nabo ubwabo kuko bamye bahanganye igihe cyose, iyi bari inkuru nziza kuri bo? Ikaze nanone mu kiganiro. Aba-Shia rimwe na rimwe ushobora no kuba wakwita Aba-Shiyite kuko byose bisobanuye abayoboke mu rurimi rw'icyarabu. Ibitabo byinshi by'amateka bigaragaza ko bavutse nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mwaka wa 632 nyuma ya Yesu Kristo. Muhammad Bazi ni impuguke n'umucukumbuzi mu by'itangazamakuru, akaba n'umwarimu waryo muri kaminuza ya New York muri Leta Zunze za Amerika. After the Prophet Muhammad died nyuma y'uko intumwa Muhammad atabarutse mu kinyejana cya 7 nyuma ya Yesu Kristo, uruntu hagati y'Abayisilamu rwahise rutangira bitewe no kutumvikana kugiye kumusimbura. Hari igice kimwe cyari gitsimbaraye kivuga ko ugomba kumusimbura ari umwe mu basangirangendo bagendanye nawe cyane, ikindi gice kigashimangira ko agomba gusimburwa n'uwo bafitanye isano rya hafi. Mbere yuko Muhammad ava kuri iyi si, yari yarasezeranyije abasangirangendo be ko idini ya Isilamu azayisigira umwe muri bo yizeraga. Bivuze ko uyu yizeraga ari we wari ugiye gusigarana ubuyobozi bw'idini ryari ryararenze kuba idini, ahubwo bo ubwabo basigaye barifata nk'umuryango ushingiye ku bwoko. Uwo wagombaga kuragwa idini ni Abubakar Siddiq, wari mukuru mu basangirangendo bose b'intumwa y'Imana Muhammad, akaba sebuku wa Muhammad kuko uyu mperukiyeho yari yararongoye umukobwa wa Abubakar witwa Aisha. A title that would ring down the ages. The first caliph of Islam, the successor of Muhammad, was to be Abu Bakr Siddiq. Abubakar yamaze imyaka 2 yonyine kuri uwo mwanya. Muri iyo myaka 2 ibintu byarimo binahindura isura, abasangirangendo batangira gucikamo ibice. Hari abashakaga ko ubuyobozi bufatwa na Abubakar nk'uko byari byarasize bivuzwe na Muhammad, ariko abandi bagashaka ko bufatwa n'uwitwa Ali ibn Abi Talib, wari mubyara wa Muhammad akaba n'umukwe we, bemeza ko ari we ugomba gukomeza kuyobora idini ya Isilamu.
impamvu y'aya makimbirane ntigaragazwa neza, ariko Professor Saleh Az-Zanadiq wigisha amateka ashingiye ku idini rya Isilamu muri kaminuza ya Jordan agaragaza ko nyuma y'uko Abubakar ahawe izi nshingano yagaragaje intege nke cyane mu miyoborere ye. Nyuma y'umunsi umwe amaze kurahira, Abubakar yafashe ibicuruzwa bye abikubita ibitugu, nuko yigira mu isoko. Yaje guhura na Umar ari kumwe n'abandi basangirangendo, bamubaza aho agiye. Yarabasubije ati ngiye ku isoko. Baravuga bati uri umuyobozi w'abayisilamu none wigiriye mu isoko? Abubakar abasubiza babaza ati ejo nzagaburira iki abana banjye? Kubwa Professor Saleh Az-Zanadiq yishobora kuba ariyo mpamvu y'iki twagereranya na kudeta. Abasangirangendo b'intumwa y'Imana bo ubwabo batangiye gusubiranamo. The caliphate should be ours. The tribes of Ansar are the first people of Medina. Muhammad would not have been able to establish his religion without us. Ibi byateje imvururu zikomeye zaje no kubageza ku ntambara zeruye. Hari izindi nyandiko zivuga ko intumwa y'Imana itari yarigeze igena uzamusimbura bidasubirwaho, ku buryo nyuma y'urupfu rw'imiryango y'Abarabu yari yarinjije mu idini, imyinshi yatangiye kugenda icika intege irongera yisubirira mu myemerere yahoranye mbere. Icyo gihe nibwo havutse ibice bibiri by'idini ya Isilamu, abakurikiye Ali biyita Aba-Shia cyangwa se Aba-Shiyite, banitwa Shiyatu Ali bishatse kuvuga bakurikiye Ali. Abakurikiye Abubakar biyita Abasuni bashaka kumvikanisha ko bo ari abakomeje gukurikira imigenzo n'imigenzereze by'intumwa Muhammad byari bizwi nka Sunna. Muri iyo myaka ntiwashoboraga kuba wahita ubona impamvu idini ryari rishingiye ku kwemera Imana imwe rukumbi ririmo ricikamo ibice bibiri. Nta nyungu ya politiki washoboraga guhita ubona. Izishingiye ku bukungu ntazo wari guhita ubona. Nta n'indi mpamvu yose washoboraga guhita ubona. Izi nyungu zose zatangiye kugaragara ubwo ibihugu bibiri by'ibihangange mu burasirazuba bwo hagati byatangiraga inkundura yo kurwanira ubuyobozi bushingiye ku idini ya Isilamu, ibizwi nka Sharia. Kimwe kiti nitwe tugendera kuri Sharia, ikindi kiti nitwe tugendera kuri Sharia. Uguhangana gukomeye kwahise gutangira kwigaragaza hagati y'Abasuni bo muri Arabia Saudite n'Aba-Shia bo muri Iran. Mu yandi magambo, wumve ko Arabia Saudite yobowe mu buryo bwa Isilamu ariko ishingiye ku Basuni. Iran ikaba iyobowe mu buryo bwa Isilamu ariko ishingiye ku Ba-Shia. Haje gusinywa amasezerano menshi hagati y'ibi bihugu byombi agamije amahoro ndetse no gushyira intwaro hasi. Gusa aya masezerano ntiyaje gukurikizwa. Mu mwaka wa 680 abasirikari bari bayobowe n'umutware w'ingabo z'Abasuni witwaga Umayyadi zivuganye umuhungu wa Ali witwaga Hussein mu rugamba rwabahurije mu gace ka Karbala muri Iraq y'ubu. Uyu Hussein yari umuhungu wa Ali akaba umwuzukuru w'intumwa Muhammad. Muhammad uyu yaramaze imyaka 48 atabarutse. Iyicwa rya Hussein ryahise rihindura ibyari bikubiye muri ya masezerano yose, rikurikirwa n'imenwa ry'amaraso menshi atari yarigeze ameneka. Abari abavandimwe bahoze basangiye ukwemera bahindutse abanzi hagati yabo ubwabo, bicanira kumarana.
nyuma abahoze ari abakristo benshi n'abayahudi bari basigaye bakandamizwa cyane kuko basoreshwaga imisoro y'umurengera baje kwinjira idini ya Isilamu. Ahanini ariko byari biturutse ku ntambara ntagatifu zagiye zirwanwa, gusa abenshi muri bo bahisemo kwinjira muri Isilamu ishingiye ku Aba-Shia. Abayisilamu bo mu bwoko bw'Abasuni bari bariganje cyane mu binyejana 9 byose byakurikiye urupfu rwa Muhammad, kugera ubwo ubwami bw'Abasafavid bwigaruriraga ingoma ya cyami yo mu kigobe cya Persian muri Iran y'ubu. Hari mu mwaka w'1501. Aba Basafavid bakimara gufata ubwami, ikintu cya mbere bahise bihutira gukora ni ukuzamura Isilamu yari ishingiye ku Aba-Shia kurusha yari ishingiye ku Basuni. Ibi byahise bibyara intambara zamaze ibinyejana 2 byose zihanganishije ubwami bw'Aba-Ottomans. Ubu bwari ubwami bwiganje muri Turikiya y'ubu, ugakomeza amajyepfo y'Uburayi bwose, uburengerazuba bw'umugabane wa Aziya n'amajyaruguru y'umugabane wa Afurika. Aba Ba-Ottomani bari biganjemo cyane abayisilamu b'Aba-Shia bari barahawe imbaraga n'ubwoko bw'Abasafavid, bari barimye ingoma y'ubwami bw'Abapersi. Ibyo binyejana 2 byaranzwe n'intambara zari zihanganishije aba Ba-Ottomani n'abayisilamu bo mu cyiciro cy'Abasuni. Iyi nkundura yaje kurenga Arabia Saudite na Irani, ifata ibindi bihugu birimo Syria, Iraq, Lebanon, Bahrain ndetse na Yemen. Ubwo ubu bwami bwose bwarimo bugenda bukendera, intambara hagati y'aba bombi zaje gushinga ibirindiro muri Irani y'ubu na Turikiya, ndetse ziza kugeza mu kinyejana cya 17, bivuze ko zaje kugeza mu myaka y'igihumbi na za 650. Zasize abayisilamu b'Abasuni ari bo benshi, kuko kugeza uyu munsi 85% by'abayisilamu bose bo ku isi ari Abasuni. Ariko kandi zisiga ibihugu nka Irani, Iraq, Azerbaijan, Bahrain na Lebanon biyobowe mu buryo bwa Isilamu ishingiye ku Aba-Shia. Mu gihe uhereye kuri Maroc yo ku mugabane wa Afurika ugakomeza uwo muhora wose werekeza muri Indonesia yo ku mugabane wa Aziya, ari Abasuni biganje cyane. None se ko tujya twumva intambara ntagatifu hagati y'abayisilamu n'abakristo zarwanwe zite? Abayisilamu bari baramaze gucika mu ibice 2 bahuzaga bate barwana n'abakristo? Iki kibazo nicyo tuzaheraho ikiganiro hirya y'imyemerere cyacu gitaha. Icyuyu munsi naha tugisubikiye. Njye wakibateguriye nkanakibagezaho nitwa Asmani Twahirwa. Ndabakunda cyane. Shalom.